kanti ezosuku kubika ukuthi baphume ngobuningi babo abasakazi boKhozi FM enkonzweni yokuphekezela uzakwabo. Mbukelo isithethi kuhle TV siyakubingelela noma beqala ungena YouTube channel yethu ungakhohlwa ukuncofoza subscribe button ukuze sikwethulela zonke ezingenayo. Kanti sikuphathele zona zithi baphume ngobuningi babo abasakazi boKhozi FM namhlanje beze enkonzweni yokuzophekezela uzakwabo odlule emhlabeni bebesebenza naye estation somsakazo uKhozi FM. Kanti lo msakazo igama lakhe Irvin Shlophe ukwedlula kwakhe emhlabeni kumenyezelwe emsakazweni uKhozi FM nasezikundleni zokuxhumana ezinsukwini ezingengaka ezidlule. Lapho bese kuvela khona ukuthi lo msakazi udlule emhlabeni ngemva kokuxinwa ukugula, kanti udlula nje emhlabeni ubelokhu ecele njalo imikhuleko yabantu ukuthi bamlekelele bamkhulekise kulesifo ebelokhu elwisana naso. Kanti njengamanje mbukelo isilethu kuhle TV siyacela ukuthi uthokozele ivideo esikuphathele yona yenkonzo yakhe. Ngidabukile enhliziyweni ngokushiya kwakhe esezimfana ongaba ngoba vele nathi besifekile njengomakhelwane njengomphakathi ngoba impilo yakhe injalo besondele kumakhelwane esondele emphakathini abasha bengusiseka kodwa kwasho ukuthi uNkulunkulu obeke isikhathi sokuphila komuntu base esishiyeni akathi uNkulunkulu angabala yenani umndeni aligcine aliduduze alibophe njengoba seshimba uShlophe amadodakazi akhe ame aqine uNkulunkulu abaphe ubudoda izinto zabesifazana uNkulunkulu yabenza umuzi uthuthuke uqhubeke noma ngaba indodana esishiya uNkulunkulu abenayo yabona ikhaya lami